ka leboga Moradisi ka ke tsenya apology mo maemong a chairperson ka motlotlegi Kgosi OTS Maope for director o tshwaregile due to an emergency ko gae o emeng fofole ga lona ke motlatsa modulasetilo Kgosi Moifi Mabalane program director ke dumedise lotlhe ke le tlotle batlotlegi botlhe baruti ba ba leng teng gompieno bona ba o deputy minister motlotlegi Mokhuduthamaga wa rona o majoro botlhe di speakera ma councilor batlotlegi botlhe champions of the business industry ba boneng gore letsatsi le le nne botlhokwa ba ba thusitseng ka kwa dikgosi ba gaetso ka protocol ya ditiro tse di tshwanetseng ne ke tshwanetse ke acknowledge every member of the provincial house including bogosi bo re tlotlileng gompieno ka gore program director for 2 minutes go nna impossible me tla ke tse tlotlo the highest honor to all the royals that took time to grace this royal event dikgosi tsaetso dikgosi kgolo ma dikgosi ba umagadi borangwane borakgadi bana ba bogosi ke le dumedisa ka pula ba khatla ke sa senye sebaka ba bantsi ne ba sa nagana re ka kgokana gompieno re tlhoma kgosi ya rona me ka thatwa modimo ke fa re kgokane o letlile letsatsi le gore re tlhome kgosi ya rona re ka fa letsogo ba gaetse kgosi se nka se sherang le wena gompieno ka bogosi go gore botlhomilwe ke modimo me le ene mo baebile in everything you do in your path and journey ya bogosi ka gore ga o itse a kere se se tlo go etelela pele ke ena itseng ga o ka mo ba ko pele ke tsa gore you will be one of the best and most successful traditional leaders in this province. Ke tlo share something very deep ga ke tlhomiwa which was about 15 years ago ka 2009 kgosi ene ntaya irile kgosi Moifi letlalo lo la apereng le o ga sengwe ke letlalo la nkwe batho ba ske ba go tshaba kgosi batho ba ske ba nagana gore o nkwe o ka tsenela dipudi tsa bone kgotsa leruo la bone o tshwane le o nne bonolo jaaka letlalo lo la apereng batho ba ske ba go tshaba ba go rate ba go tlotle o berekisane le bone ka tlhompho le lerato kgosi go gontsi gore mo re ka go buang me ke emeletse ntwa dikgosi ya bokone pire ke lemogile ba gaitse gore latlhegelwa ke bagolo ba rona mo bogosing amna ya bone re ba le ka kagiso me gape ka kgatlhega ke bona a new breed and creed ya young dynamic vibrant traditional leaders ra go amogela mo ntlong ya rona re tlo go tshegetsa re berekisane le wena re share di ideas ka gore la le common vision to bogosi to transform the institution and to transform and better the lives of our people that we lead with distinction and dignity ka mafoko a kgosi ya modimo a goletse a go keletse malatsi a botshelo o berekisane sentle le royal family o tlhompe borangwane le borakgadi ke khupe ya bogosi ba utlwelle protect the institution o ikhaloganye le gore history ya lona le tswa kae le bomang seo se tla go thusa gore wa kae ka mafoko a pula le nne le bakgatle modimo yo